Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baraya-baraya Abah nu tos manco di YouTube Abah. Nu di mana wae ayeuna. Dinten ieu Abah nuju pengukiran wayang Semar tuh. Kamari dewalanya tos rengse ya kan sakedi-kedi itu baraya. Tuh. Ya kaina berada belang baraya. Tah ieu dadang di Cianjur dadang polona teh kieu dadang. Pulau Semar ya. Tuh, lanjut baraya. Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot.
aya terus rengse pengukiran wayang Semar. Jangan sekali deh. Kabaraya-baraya abah juga ada belajar smart terus terus ngaraut teh kedah meski bukannya hapasna gampil itu baraya begininya tak ke baraya-baraya abah nu peryogi hasil karya abah kantungnya awe di payung di Facebook aja di IG aja. Kalau dia belajar semangat terus sekarang kalau pada diajar akan pun ngitung nomor WA anak abah gitu intinya saya di interview ku abah ditutup pelawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.